بله تماشا نجا پارێزگا دوی خودی پێگەیەکی گرنگێ بێگومان استراتیجیک او هەفسنوورێ پارێزگاهانەی پارێزگاهانەی لە پشتی پرۆسێس ئازادیای عێراقê لە 2023 زۆرترین گروپên çekdar bi navû nîşanên cuda li werbûn. زۆرترین خەلکê wêrê derbeder bû. Xwayekî ji parêzgehên mezinên Iraqê ji aliyê nüfusê ve taybetî jî li piştî 2014 te dît bi 100,000 xelkê neyna û navarasta Iraqê parêzgehên din derbider bûn bara pitirêwan qasta duhokê kirin û hevdem duhokê hevsnûrê Rojavayê Kurdistanê jî penaberên Rojavayê Kurdistanê jî ku lê qewmiye li 2011 heta niha berdewam qasta duhokê dikin li duhokê 15 kamp hene. Êdî rewş bi vî awayî li duhokê li caran beriya çand salan pêtirî nîva xelkê duhokê eslên aware û penaber bûn. Niha bû çarêkê hatine xwarê. Ji birê rewşa deverên sunûriyên duhokê bi sedan gundvalane xelkê wê jî dadkeve bajaran. Birênsê Macid Seyid Salah cêgirê parêzgarê duhokê ew li duhokê mêvanê min e. Kak Macid demata baş be. Weke parêzgarê duhokê jî dibêje ku Wezîra Koç û Koçberan dixwaze bi zorî van awaran derxînin. Ji xwe awaran û penaberan maf heye di çerçîvê yasa rêsaya nêvdewletî da. Ev bi keyfa xwe nehatine vêrê li van kempan akin cî bûne. Pêwîst e cî û warên wan bên rewşan bête asayîkirin dil nêyê bête dan paşî vegerin. Kehata bû vê yekê serencata çêgelo. Ev demeta jî baş ki hekar. Çi pê nevêtin ne urfê yekû bêje nêvdewletî û ne jî siyaseta hikûmeta Herêma Kurdistanê û ne jî urfê civakiyê xelkê parêzgeha duhokê li ser xwe qebîl ketin ku kesê bi zorî em derbixîn. Ev xelke ji neçarî qesta parêzgeha duhokê kiriye. Piştî wan rûdanê ku li Şingarê çêbûyîn û ew sistema ku xelkê Şingarê û xelkê dewroberê bîsil hatiye kirin. Ku qesta parêzgeha duhokê kirin wekû cihekê emnahî wekû cihekê ku bi mala xwe zaniye. و خلکی جی کمی او درگیت خوب و وکرن هکل بیرا و همیو بیتن سی هیو هشت بو کو هیچ قطابخانه و دیسا کو بیشن قطابخانه درگیه و نگرتی بو درگیه قطابخانه درگیه مزگفتا درگیه کو بیشن جهت یت عبادت یت همی ادیانا کنیسه پرزگاه دیسا مال خلکی بو وکرن و دیسا خدمت آوان کرد نيو معقولة نيو برعقلة أم رابين في خلقي دار بخيل چونكو كارك نمروفانية يعني كارك ديجي رئيسات مروفاتية يعني ما في مروفية أفانا قصة مايكريا بچند سالة خدمتا وان كين نوكيجيت آزادن اگر بفين وگر نفا هيج بربسته بر شلاي مفا بر وناهت کوبیشن هیچ بر بست تکنینه همی آسان کاریا جدی بکن بس راستی او راستی بیتن گله کاب زحمت آنجی یا مستحیله و ام خلکی بتعداری و گل نسر جهوارتو ولی کاک ماجد گله جارا وزیر کوچ و کوچبر کو ابخاجی خلک دشت نه نوایه او ابخاجی بشکش آواران بویه لسال 2014 گلک سردان میدانی بو کمپین پارێزگەها دووکێ kirine مابخاجی باوکی میدانی روشاوان کمپا شوپاندیه کو فعلا جی خلکی وی روشک پریشان داد جین تمنات کن روزه که دبریدن آسایب بن زفرنه و حتی یکیش برپسین بلند وزارت کوچ و کوچبرا میوانه مو بریا چنده که ما بحث روشا شنگالی کرد او روشا امنیه مترسیدار لور هي خلفان پسیارا ودزی کواتا افدا خوانین وزیر کوچبران گلو سبارتی و پرسین چاد بینن راستی بیت وسط یاره بابت هکو بیشن یه دربدره هدی بیت بابت که سیاسی و هکو بیشن یه رکلامی حتی بو هل بجارتن و آواجی تبکارینان او هر وقت آواجه بگیری وزیر کوچ و کوچبر بخو سردان وان کمپا کریه و روش وان دیتیه و دیسا نوکجی وزیر کوچ و کوچبران یا آزاده به سردان وان کتونو بسیار بکتن و ایک بسیار هم کتن آنجا کاد چر رنگ بسیار وی خلقی کتن که وید وگریتن و کی بربسته بود چید کت آیا ام بربسته بود چید کن و که حکمت هریم کردستان اداره پارێزگەها دوهوکê یا انجی که وزارت کوچ و کوچبران و حکمت عراق که حتی که نش یا رکفتنا شنگار یا کلماوین و حکمت هریم کردستان و بغداد هاتیه امضا کردن آنجی مور کردن حتی اونی که نه هاتیه بجهینان و آلیت و گریان وان در بدرات و رکفتنه ده هاتیه دیار کردن آسایی کردن یا وضع شنگار امنی آودان کرده دیسا خدمت گذاری و دیسا گلک دلیویت کاری پیدا کردن دلیویت کاری حتی اوه همینه بر
دی صاحبونا مقرات ناف شنگار دا کود بیت اگر چند طباران و شر و پیک دادان رنگ روزانه چید برمود خلق وی رنگی ناوگری توکا که کال وی بیتن وزیر کوچ و کوچبران خوب بسیار بکتن که اگر نوگریان چنه لوان اگر امجد تاری کار بین دسته می ناف دسته وزارت کوچ و کوچبران یا حکمت یا عراق دا بو وگراندنان بس رنگی کی آنج مرجی کی کو خلق خوب الدوف حکو بیزن راضی بونا خو رضامندی خوب زورنه و نه بزوری و بزورداری و گرتنا کمپا و دی صدر خستنوار که هر وکی ما آماجه بکی ولی که ماجد حالویست وزارت کوچ و کوچبران اویه همان دم داره خراب نف دولتی جو کجاران علی کاریا و ناکن و اداره کردن 15 کمپان لسندری پاریزگاه که به 100,000 خلق تدایه به 10,000 مالبات تدانه البته بدان خدمت گزاری روزانه آبی کهربی تندرستی خواندن پرورده ده همان دم دا بشک زورش وانا کار دکند نبا پاریزگاه دوی که داد به یعنی در فتن کاری بو خلق دیجی جوان ستاند بن که واتا حتی کنگی گلو هندشین اداره ویراوش بکن اوه تاشان بارگرانی یک با ابو سر ملت پاریزگاه دوی که کار بارگرانی هر سر ملت پاریزگاه دوی که اداره پاریزگاه دوی که و خلق پاریزگاه دوی که بس امد تحمله و بارگرانی کن چونکو اف خلق او لی قومای اوش نچاری قصد پارزگاه دهو که کری وان 6-7 ساله مت تحمله کری و تحمله جی کن بس دیسا ام حس کن اف خلق وگر نوه بس نبزوری رضایت خوب رضامندی خوب وگر نوه و او آلاف و پیدویاتیت کو او یکو بیشن هجت بو نوگریانان او هجت نمینن هر وقت من بلبی که آماجه بکری هکنه هندیل فریبن ام حاضرین خدمت هم کن نوکجی هر وقت آماجه بکری آف کهرب دیسا پاقش کرنا کمپا خواندن ساخلمی امناهی همی اول بارگرانی سر اداره پارزگاه دهو که بس ام چمنت ولی نکن چونکو قصد پارزگاه دهو که کریه ام دی خدمت هم کن هندی روزه کل فریبن بس قد ام دیال هندینی نکوان سوری وگری نه سر جهتوان چونکو پتر جوی خلکی نوت ساده پترش نوت ساده خلکی دورا شنگاری نه هر وقتی میگویی روش شنگاره روش دور شنگاره یا امنینه امناهلینه و گله که ماسیدی جهان اجبار هندی بیتن عمل وان که ماسیب گرین وان که ماسیب نهلین هر وقتی میگویی ام هفکاری هاریکاری گل حکمت بغداد گل حکمت عراق بون هلان وان هجتا و دیسا پالپشت و پشتوانین حس که بزور نوا بس دیسا بزوری ام دیال هندینی که بزوری و گری نوا ولی کاک مجد گل اجارات به میدانی و برنامه نوا کمپان دا کرنه تایبتی کمپا شاریا خان که به کورگوز بیاف دفن بان کمپان دا خلق تمنات که زبریت سر مال خالین خو تو زانی درد اوارایی دبه مگل کدید به درد که نخوشه لیا دبیجن مغل ما ویران بونه ام نه نقربو کرن حتی دوار تعویض کرنه جدا لسنور پارزگانه نوا جیاکاری ته کرن دنا برا كرد وعربان بون من عائلين داعش لسوريا نينان لجد او لدردورين نينواتنا بيجي كلام بمعززي ومكرمي هر تشتي بوانتي تدان هد مالبات شنغالي تشبونا شنغالي جارك كدن زفرينا بنا اولي هي نا خدمت گزاري هي هيچ ندر فتن كاري هي كاتا دبي چارچوبي دا دم وزير كار ان وزير كوجبران تيتا دهوكي گلو هنا بيجني راج بي اوايه برسباوي چاوايه او نهاجي هاري كاريه يك قروجي صرف كد جبو بان كامبان اداره كنا بان كامبان نخیر راستی بی چه صرف نکرد حکمت عراق نوکه بو کمپا چه صرف نکردن بو زانینا هوا بو زانینا خلق پارزگاه دو که خلق کردستان و خلق عراق رک خرابت اوید خیر خاز و رک خرابت سویل و رک خرابت NGO یت UNG که نمانل کمپا تنه UNSC آرما حتی را ده که بو اداره کردن هر چنده هر استاف ما اداره کردن جی بس هنده کاری هکه بو کمپا چهاری کاری نهایت کردن نشل وزارت کوچ و کوچبران و نشل کسکی و همی او خدمت گزارتین پیشکش کردن اشلای حکمت حریم کردستان و دو او جا کاریاتی تکرر راستی او مروی بینا مروی و رژیم گور و گرد این تا وقتی جا کاریت کرد ما بینا پیکاتا که بو پیکاتا کدی آنچه دینه که بو دینه کدی اف حکمت عراق لازم حکمت همی خلق عراق بیتن به جوازی کرد عرب ازدی کریستیان ترکمان هر کسی که دی بیتن یا بیتن حکمت خلقی همی بیتن دا هست بیت کرن دا خلجی هست بکت که اف حکمت عراق حکمت همیه جا کاری کرن هر وقتی میگویی بیرامه
ويسردم رشو ينفذ صالح. بينتن يكو حكمته بعث حكم العراق الكلفة ما نفيت أنا براوردية بكين حكمة العراق الجال حكمة حكمته بس أجل جا كوري هاي بيتن إكس راستي أفا نيا باشد دو هاري كاري فيا بيتن بو همي خلق پارێزگەها میسل بێتەکردن بێ جیاوازی چه کورد بی چه عربی چه هر آینەکی بیتن نخواست مال ئەو جهت لێ قەومای شنگارێ و دەوروبەری شنگارێ ئەم هەمی زانین چه ستەم و زەڵم لێ هاتەکردن فیا بیتن ئەو هێجاتت وی خەلکی نەهێلن بەری هەمی تشتا ئێمناهی پاراستنا سر و مال و گیانوان دیسا ئاوادانکردن و خزمەتگوزاری و پاراستنا ژیانەوان دا ئەو خەلکە بچێت vەگەڕێتەوە و دیسا دووبارەت کەمەوە ئەم هەفکار و هاریکارین بۆ حکمەتە عێراقی هر تشتی پیدی بیدیش بک و هم وان آستانگار لای خو نهیلین اگر آستانگار کبید هر چند از پسرانستم تأکید که و هیچ آستانگار لای مفنینه و که حکمت هری کردستان اداره پارێزگاها دوکی بو وگر کنه. ماجد سید صالح جگری پارێزگاری دوکی لدوکی گلک سپاس که ماجد.